Kublai pi baro minta kasngi ngadon bat i MLA Barim jong kanika Maulai constituency iban yakun yakanika election kum i ta ikertong shimat ti minta hakanika jing yakran jing ingin yakran halo jing pengkre jing i yakanika MDC election kublai ba ba pila ban tu ingi halo jing pengkre jing hi yakanika election MDC ke banon Dito habadi bagan jing pengkre nam tak MDC election nakaliang jonga yang Sember kat bagi palok ngila pekrep ha kajing pekrep mata kalong kajing pekrep akan election mata kalong compare na kiwi pat nambar hakan dikenti mata kalong ba ngila shi we rung na we ka yeng shi ka yeng na we ka snong sang we ka snong nambar ba histok adon kam nakaliang jonga kalong ban connect biang bagi grassroots di da kajing ya yeng ya snong kalau yok kelak nanti benda kendua ipai ba pat ke respon ke ba mangingi yok haduk kan degas ngimanta kajing men kedon pat ko bong mene kalau nak kajing snai ke jonglei ada ke bor jonglei ke bangan IT ne ke kam ni se yok kajing job pan syakri biang ipai ba jongka mulai konsisten tila rangi pai hakanika MLA election pila mi khamat naka UDP ndrei menta ka MDC pat pi kwa ban le kum kata kum independent kai kedau pi akan bedi hawadi bat kanika rai jongai ka ban shim nam rai independent ti ka we hi ngamdon i ne nakaliang jonga bat ka UDP kai ka bangadon namar ba babon ki issue ke ban nakaliang jonga ngasara mata hang dia pok HDC kalau long kedi issue ka ban nakaliang jonga pi skutho kalong langadon party ngan hapshim ya ka probal na party te klam ka probal na party nganum la kalong bangan ngan laban ong bangan move ahead dia ban take decision dengan so khang ban nakaliang jonga nganong free ban shim ya kanu decision ha ka bedai bat ki kinu issue ke bangan ra pada se council tenglah perkhat ha kalong ban nakaliang jonga ka bahan independent pisu thu hang ni lagi dan ibon ki issue ke bangan ra kalau banong dandang ngadon ka jimut jonga haban ra sya ngan hab ra sya ka party ngilatip ya prosedur jonga party kawai habra haban tho haban ekren habdan ke komiti kabandon di komiti la sya la kot sansdem ding la don kumbaong kawai ke long maladon ngalon teng mi depart ka political party di ka sufu ka long labonong ka long kan simpor ding la rai bina kali ajuan independent kadang bangan tikop issue ke beren ka cak bener ti hampo mulai konstituensi ki parti ki babun ki ban mi menta kentup ya MDC menta ban yakun kum ukertong shimat bat ru ka parti VPP PUI kum do ya ladi hakani gajing yakun pi hakabedi bat kan gajing akan regulation ka ban wan hi nakaliang jungang ni pi ngala IT ba blai pada scam daga bor jong blai daga jing snai jong blai pada ka jingkat khu jong blai beliau skap ke jinduai jonga ki yang sam jonga bat ki pai ba jonga ngam i bandon kanono ke jinge pada ong pi dong scam ma ni ka kan ti mata pada bor jong blai scam bangas long biang MDC jong mulai constituency tila dangi pai saka district council hi ladap hi wan hakabor ki kita ki senjam ki ba kong santam ki ba pinra na ban ta ban pen bahaya ka district council pi hakabedi bat ka district council Dia nak daun nak liang jonga kalong bang la shimi karai bani kon independent kidan bon gi issue kalau nong gi ba kta kalong na ka ban kta na ka benta jong na ka benta jempri ko jonge ka bani kong ni sharp ka bang mene kan ka building by law ka kta ba akan ni ka building by law ka bani ko HDC kalong ba ki brio ki bedong kim yo yeng sure men shua opara jonga ukit jakarta kerja aspa dia na yeng hakan ni building by law jongka KSD pino sija transpa mio yeng sure itip bagi dor jaka mulai kalau sanajan rawajar depisto kamu mio jaka cuman thin non nang ta namar kan ni building by law jongka KSD ka board by ka ya ka building by law jongka urban te urban dan kamla spokut chakman report seni sta sidian te nang ni kamut badu usum mio yeng sure kamar su dan kam architect don kam menta kalong engineer pi nguthu menta kalong don kam support desa council NOC namar siponong kondong jungi kam mulai le kondong jungi bom balang ke basna yasam kisim tang permission ulang basnang te daga jimpete kam mi kani kalbo jinge tenga ngasko menta daun ngan ora apa house ngin don kam pen kelaban ngin pen kelabek
kalong sispa ngin pen kala ya kani ban nge scam tamba piti sok mi ban konsen ni kini scam bor khoki MDC ke ban job mata ki konsen na mata ka building bailo akta na mata bondo bosong akta bagi na mata ki jak na mata kalong ki na mata ki pai ba ko isem hakani mata bondo bosong mi umyo yang show lorang kata bod sekol simpor sebab pelan lo kata sakapisan rosdong tiga bod umyo yang show darang ngimpen kala be kini dia ti nakaliang jengi hingi da kit bok kirwiang ipi ba pun poi sak thong ko bisi bo na ba proses Mah,